Iako u dobi od 7 do 10 godina, ove male glavice su kroz radionice male filozofije naučile da korupcije ima i u obitelji i da je štetna. Kad me neko potplati da nešto napravim ili ne napravim. Pa jedanput za nešto napravilo, što nije bilo lipo i Dominika sam podmitila. A kako si ga podmitila? Novcem. Osim u obitelji, pokušaja korupcije ima i u razredu. Na primjer, daj mi da tvoje zadatke prepišem, kao ako je neko zapametniji od tebe i ja ću ti nešto dati ili kupiti, ajmo reći. Sada već znaju da je korupcija loša, no kada su se prvi put susreli s tom riječju, svašta im je padalo na pamet. Kad smo počinjali s radionicama, njima je korupcija bila nešto što ima veliku rupu, jer je korupcija, onda im je to nekakva erupcija, trešenje, odnosno potresi. Zato je bilo važno pogoditi pravi način da im se približi pojam korupcije, primjerice igrokazima u kojima se kupuju lažne diplome ili bajkama. Trnoružica, kad je princ ide poljubiti, ova vještica, odnosno zla vila, mu ponudi jako puno zlatnika i taj princ jednostavno na konju ode i ne poljubi trnoružicu i onda što će se dogoditi? A primjera takvih prinčeva, nažalost, bilo je i u našim dvorištima.